الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بذلنا لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسأل الله خير خلقه أفضل المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان يحيك القول الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد. Šukrija, to je zahvala, trebala ga lese najbare se kovajtano rab, saj se to ne gledam. Šukrija, Allah se najbare se perala. God do vas obdinđame sakva blago kova amen su sjemen. Kur je mog koliko Kurani Kerim va čevi hvala min kuli ma se altumuh va in teudu nimet Allah je la tuksuha ina lisan nezda munke far. Kada bi tu meni dena te dženen sakva berečedi kova me tu međe dinđun nena da var nikada rabi nešto te dženen. Šukrijala hajsem su počastijali nešto že vera islam koja samo ojljala preko Allah subhanahu wa ta'ala. Šukrijala hajsem su počastijali mene palune pegamereja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kova dano hateme nebi koja ne učite ta'ala fujakorov. Šukrijala hajsem najbore sem su sedijami da je perda, to jest i to mina, su dinđame dedika o svetlo, o nur, jer bizala hesi uputa, a meni ne i dalje kačuva. Ali to mina o Allah, subhanahu wa ta'ala, tana odova, kas bičare ko pravo drugo šajte prada tana običal do, to jest uputimo, a kas mi kjela teđa neko banga brazda, bange drumo osa koma nuštano našao do, osa koma nuštano kizavnu da, osa koma nuš, aka čilo džio kraja, pet živdi pastro, osa koma nušo, džehene mestro. Neka ta salavati mu se najmo pramaro. Pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, oprojekli bejt, asavija tabinja, oprosao, košu karmanuša, kola liga rena, lesto, čači pa ono u drumu, džike je mesto dive, neka tano osalavati mu se najmo prameni. Amin ya Rab. Assalamu alaikum.
Когда се додиве, више дујто диве Марта, дујле дешењето беше паре 1440 беше паре хиджра, насек реджер дешупаншто диве. Худба марите е тема која кавачера и худба мачерите о наслово лакро те поможи намен машкаро песте. Поможива машкаро песте. Омануши сиде три врста обходива, то есть понашања хемодлатане премало Аллах субхане ве таала, премало колкоро песте, премало авера. Коса акава омануш посебно воляни топ години то есть понашини шукар премало авера. И еко тари обавеза муслиманести таните поможина вере, увек пало потакатите и ко сусрет авересе. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an-ı Kerim večeri i sura Tevbe ابتبر شوية آيات كمان بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الله ورسوله الله كسر خمهم الله إن الله عزيز حكيم. O vernike, o vernice, tane amala, jeki kese rodena, te čerope šukar kotora, a kotar lošna cidena, emo namazi čerena, emo zekati dena. Ela kese emo nesrebi čavdese pokorine na pe. Odolatane okola, oprokaste Allah subhanahu wa ta'ala, sigurno kamekel porahmet, Allah tano čače silnu, Allah tano čače džando. Čači kava čača Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje hadisi večeri ko valigaro Buhari muslime mu termizi penala, ko ano dunjalo ko si dela jek paripa, ando popralo muslimani o Allah, kad si del paripa o lestra, ko sugljive, ko ločari je kečororese, o Allah, osavke se kaločari, em kakava sveto, a em kova sveto. Koga navida je kesri, muslimanesri lađ, o Allah, Đelešano kaka ravi olesli lađ, em kakava sveto, em kova sveto. Hikaja, inšala kava će rako, maškaro, uveze kja tema. Kava će rako ta duj prala, kola dživđa čerđe harijano po dur vakti, kola budno lijepe, em pomoži lijepe maškaro peste. Oporoder prav vičisalo Halil, a opet ne vičisalo Ibrahim. O Halili i ne živimo i mi ne čave, a o Ibrahim ne i ne živimo. O Halilimo Ibrahim i nene jek zajedničko njiva, a i njiva sa sobdela sobijani ono dovahine odvinena koje kvaš. A džari veš duj prarasi iđe dživ, he malo ovakvi tu laveno dživ, čedino dživ he mulađe o duj kupe. Kad ulađe ko duj kupe o Halili kavačeri. O Ibrahim, ajde tu ačlaka te, tara kjo dživ, a meka džavta na vreče. Vačer Ibrahim peno šukar, kada o Halil dželopalo vreče, o Ibrahima ano peste razmislini, mo pravtano živimo, i sile rovni, i sile čave, po lese peno kavaljali, pobuter dživ, sarbi učari, to je sarbi pokrojini, sako harči, pembanu šengro, ano čer. Pa vačeri tala me hariva steja, me vasteja dživ, kotar mi kupa, te čeva koroleste, do kovna vela. Ima džar Ibrahimi, o Ibrahim le lape vasteja dživ, andi pi kupa im čivela kope, aleste kupa. Kada o Halili anđao vreče, i rini pe kotar Ibrahime, hema čeri, onese. Hajde tu, o Ibrahim, hajde tu anglal perte reče, hem ligara, a neka čva tarakavo dživ. Isto, šukar vačer Ibrahim i perđape reče, hem ligađa. Kada Ibrahim dželo, a kanao Halili, le date mislini.
Šukrine lake se najbolje se tvoj, alhamdulillah, rabe se, me njom živimo, i sima mi porodica, amo pravo Ibrahim, na ne živimo, pole se voljali, pobuter, te zaradini, sad bi ženili be. Ađare me harime vastija telao, harim, andi mi kupa, dživte čak prolesri, doko navelam, pale randi pi kupa, hem čiđa kope, prolesri kupa, pa vačeni pe, Allah šami, a on duj pala, nisat ligareno dživ, ano pe hambarija. Kobor god on ligarđe olegri kupa e dživestri nas mainsari, avak džerešano hineče flijam, olegre šukar buča, koja hinelen maškaro peste, pa me kapu bereketi ano dživ. Ađare, on divencar ligarđe, to jest akarđo dživ, a nisar naštine te ligaren sa oživ, Allah ekber. To je isto ko sa svakom puti koja čevala pe isto ili slično i sa trgovina, ako da je trgovina sovdiđene, hemo koja bi gnjela, hemo koja činjela, ako taj sovdi zadovoljna ako to je trgovina, onda Allah subhanahu wa ta'ala teka bi to po bereketi, sa so aka teka to bi kada neka po bereketi. بسم الله الرحمن الرحيم إلا إن الأحسن الكلام الأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز والسلام كما قال الله تبارك وتعالى فينا